Muikari wa Embu County we mwaro Kameme TV muthegi wa ruriri nituguthagathageire tafarira hurani ya Nditimurano kiumia giki tariki 28 mweri uyu wa mugwanja. Tafarira ino igagukinyire mwekwe kuma mukawa-ini wa Isaac Walton kuri ugakorwo na mweke wa kuria ciuria. Kindu kira ningienda muno matuthondekere ni to street to wagutonya. MCA ni murutuira tondu rutu ya imbere thoko tutiuragirwa na MP. MCA wangu amekuwa akifanya kazi mzuri hapa. Ningitarajia farafara makeria. Kanjuga MP osu na nitakomire tondu osu ndaigwikaga riu. Koguo no mende atethia andu aria mateyandike mena certificate cia nyumba. Ni ukeyumiria tukiunanira njongwa na atongoria mega tu thiini wa kaunti ya Embu. Ni kiumia giki tariki 28 mweri uyu wa mugwanja. Tafarira-ini ya Nditimurano kwambiriria thaa 1:30 cia hwaini o nginya thaa 3 cia utuku. Ndukahitũkwo ni mweke uyu.